Bismillahirrahmanirrahim. Hamd be hamd Khudaye alemin, Khudaye daye Medine mübin. Emkerine ummeta gayrül beşer, tabi'i ve muktedayı namver. Ev Khudaye malikil mülki azim, daye mirası Kur'an-ı Kerim. ديني مكر كامل ونعمة تمام يعني دام أحمد ودار السلام أو خداي بنزير ذو الجلال بمثاله بهوالو بزوال الرازق بدست بأمر أمور عالم السر نقوتو در صدور Kari sazi bende o sultan-ı can, Rahim-u Rahman-u Latif-ul Mihriban. Asimane be sütune ve kerbedin, sureti ve kharukhat ve aferin. Hebedarın emrite şahit kerim, İdina ya Rab sirat-el müstakim. نجم سجوك تانو ستم لجدي سر وفران وكرم يا رب إيمان ادغازهم مدام جيري الله يا محمد السلام گرد وطن و جناره بنجد بشو شوقت و ببجن السلام صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا نبي